Mercedes GLC 200 upgrade Android player sekali dengan 360 camera. GLC ni dia upgrade 12.3 inci Android player. So ini sudah siap. Player ni dia tetang sekali dengan tapak dia. So mari kita tengok dia main fitting macam mana. Just ngam-ngam fittingnya. Lepas upgrade Android player ni, original system masih maintain. So ini original system masih ada. So dia punya controller iDrive ni pun boleh jalan lagi. So tak payah risau, lepas upgrade dia tak boleh pakai. Semua masih maintain. Dengan Android player ni kita boleh pakai macam-macam apps dalam sini, macam Waze, YouTube, Netflix, Google Maps semua ada. So lagi ada Play Store, boleh login untuk download apps. Lagi kita ada upgrade 360 camera. Masa kita bagi reverse, dia akan tunjuk view belakang. Lepas tu bila kita jalan dia akan tunjuk view depan. So lagi 360 tu dia ikut signal juga. Masa kita bagi signal dia akan tunjuk view kiri dan juga view kanan. So ini lagi senang masa kita nak parking ataupun masa kita lalu tempat yang sempit. Siapa-siapa owner yang pakai kereta Mercedes C-Class, tak boleh tu Wi-Fi. Kalau ada minat upgrade Android player, boleh datang jemput kami dekat Drex.